Karbi Democratic Forum atum pen perang kemai kangni. Borzan CC at Sahem along BJP Election Management Committee atum May Kangni. Ex-UPKLA Welfare Society atum Bangpua May Kangni. Kardom Nili Karbi Birda Thanbang Sami Sunaris Rohangpi Non Arjugtha Birdang Tonpen Kewangji Karbianglo MSC Kilik Along Kachipate Dunji Aphan Karbianglo Democratic Forum Pu Isi Ratchari Asong Kiramtang Arua Chikloni Pai Crane Aircap Arni Amahang Patek Ponsi Nomination Papers Sitame Jokponlo Lapen Puthot Aruni Pai Korahini Arni District Press Club Asai Hemalong KDF a candidate do anatum Chingrumsi Perangkemai Kangni Karbi Democratic Forum KADF pen Kewangji Karbi Autonomous Council MSC Kilik Along Karchap Dunji Abang Pubang Piatum Lake Bogazan LA Constituency pen Lake Sarpotar Constituency Kadom Terangpi Bogazan Jivan Chandrapathak Diopani Surjo Rongphar Nilip Samson Tiso Dwarbaguri Richard Tokbi Atum Henlopusi Pangdaklo Lapen Baithalangso LA pen Dwar Amla Dhoniram Ingleng Amri Diufing Maslai Kopili Dhon Sinkro, Lapen Anparta, Difu LA Pen Langpher Constituency Puding Terang, Mahamaya Bida Singh Rongpi, Lumbajong Tingkreng Rongpi, Lapen Singhazon Constituency Pen Pradip Singh Pusi Pangdaklo. BJP party ticket বিচাৰিছে বেছিকৈ তেতিয়া হেৰি আমাৰ EM বা MSC থকাৰ হেৰুৱাক আমি লগ পাই পেলাই আমি সেইটো কৰিছোঁ পাছতে বিভিন্ন মানে আকৌ ইণ্ডিভিজুৱেল হিচাপে জইন কৰিছে সেইটো হয় আৰু আমি টিকেট নোপোৱা কথাটো আমি নিজে ক'ব নোৱাৰোঁ আজিলৈ কিহৰ বাবে আমাক টিকেট দিয়া নাই কিয় মানে হেৰি আমি ভাবিছিলোঁ আমিয়ে ষ্ট্ৰংগেষ্ট ডেভেলাৰ এই প্ৰটেক্ট কনষ্টিটুৱেন্সিৰ পৰা যিহেতু চিটিং MSC আছে বা EM আছে কোনো MSC আছে যিনকক কিন্তু আমিয়ে মানে যি আমাৰ 2016 23 জুন পৰা আমি যিটো আমাৰ CMৰ নিৰ্দেশ পৰা আমি মানে কংগ্ৰেছ পৰা BJP যোগদান দিছে হেতুৰ পৰা আমি BJP মানে পাৰ্টিৰ যি মানে নীতি আদৰ্শৰ পৰা আদি কৰি যেনেকৈ ধৰণে হেৰি পালন কৰিবলৈ আমি সেইটো কৰি আছোঁ যেনেকৈ ধৰণে আমি কাম কৰিবলৈ তেনেধৰণে আমাৰ EM হিচাপে বা ইণ্ডিভিজুৱেল হিচাপে হওক বা হেৰি হিচাপে আমি কৰি আছোঁ কিন্তু এই লাষ্ট মানে টিকেট ডিক্লেয়াৰ কৰাৰ মতে আমাৰ নাম নোলালে সেইটো আমি আজি দিনটো আমি এটা ৰহস্য Alang litum pen perangke amaya long ke pangdak Pontuke Det P Ratchari Asong Mate National Party Satum Inglong Aso Arad Panjasimet Assam Ahawar Kedo Karbianglong Arad Akemanga Putak Asap Takemata Parsik Ponave Tan Ongte Kidip Tipji Apansi Bor Ilo Lasikivangji Karbianglong Autonomous Council MSC Kilik Along KADF Ratchari Asong Atum Pensitami Karjab Dunji Apan Jesik Chedang Ponrinti Lopusi Perangke amaya long Pangdak Pon Lapen Anparta Alang litum asong pen kevangji Karbianglong Autonomous Council MSC Kilik Along Nang Haidet Pulote Karbianglong Arad Akemang Autonomous State Aputhak Kache Song Jiapan Sai Kedeng Pon Jiapan Ta Pangdak Pon Lapen Sik Shidul Ajakong Rihinga Me Kacheleng Atowar Ingtir Jirpen Kijuna Lang Karbianglong Aduya Hoy Lapen Joy Kepen Se Kachelang Awar Sai Hei Hui Ke Papleng Pon Jiapan KADF Asong Pen Pangdak Pon 13 জন ক্যান্ডিডেট ঘোষণা করেছে কংগ্রেস কার্বিআংলং 3 জন আর বাকি 10 জন স্টাফে আর এবার হয় সঁচাকৈ বিজেপি টিকেট দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বহুত খেলিমেলি হৈছে 21 number Borzan CC Asai Hemalong Aruni Pai Inkorahini Arni Anerlopor Pai Cracia Porpen Election Management Committee BJP Atumpen May Kangnipon Mohon Timung Pen Kachari Pon Amai Along Mai Kepa Alam Tek Lardak Pen Sonaram Singnar Pen Jaipon Labangso Amai Along Chitong Dun MLA Dr. Nuwal Momin MSC Longki Timung Bogazan Block Mondola Mepu Jogeswar Shyam Dun Mepu KAD BJP in Church Roland Killing Pen Chenglok Ongdung atum May Along Chitong Dunsi May Along RDP Dun Longki Timung Ahin Pen Local Committee Atumapan Arideng
pen archupon lapen radatum nangkachirap nangkachito dunji akenang sot pusi kachetong dunatumapan juning ripon MSC le kerem lote doan BJP klembang phubang PC kerem loputa lam ke jai RDP pon MLA Dr. Momin Ahmad sta rada tumaphan aning pathe pon se kewang ji MSC kilik ahut ke BJP asong pen kachetoi dun ake hai longkiti mungsi hai vekji lang lasi manghu dunji athai amatsi avepu RD doklong pen kachetong dun am ke thekiding atum angno lam jai pon penang an election ahut ke klem ke dam pon ang jia puthak pen chenglok longki timung aphan ke pahai pon thek ji aphan chithan chimun pado pon si mesen ingsam jin pen mai pachin pon Hanjang langso ex UPKLA Welfare Society asai hemalong aruni phai korahini arni anerlo por phai cap apor pen surihini rakre sir cap aninkana pharman bang phuamai ke padopon ex-UPKLA Welfare Society amaya long mepu joy sing rong pi pensi mai chipe hem phu pon la pen mai ke pha alam the wikas simung pensi jai pon maya long kachiparai pon alam the la ke ex-UPKLA bang phu do ana tumta constituency inquire trok along kido thip ji la pen ki suidun thap theda ji aphan jerai pon constituency inquire trok along sitame rong rup kilut dama hut chibohong charbo la pen kachiputot kachiput sit asai ke klep pon pede jia phansi song do ana tuma phanta juling ripon lapen bangso amaya long song klem bang arpu kimita kachepek on thu lapen anparta song pen ke kat abang suatum ram hanse ranjit hanse lapen roben phangchu atu song amen pen ale chu endam bom pulote ade thanga timsi arpu che enangji busi bangso amaya long jerai pon non malam so parphan dihine pharman birtamo ington poneksna Royal Enfield Ishan Motors Mega Service Camp. Free service camp at Bogazan from date 22nd to 27 May 2017. 5% discount on spare parts and 5% on engine oil. Free labor charges. Contact number 7896169017 and you can also contact on landline number 03675246448. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ অফৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ অফৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুতি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Royal Enfield dealers, first time in Karbi Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Dimapur Road, NH39, Chandrapur, Bokajan 782480, District, Karbi Anglong, Assam. Contact for service 78961-69017. For sale 78961-69021. You can also contact at landline 03675246448. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Naman Wheel Care. Wheel alignment 3D with 1000 km warranty for all vehicles.
Rongnihang near Forest East Division, Difu, 782460, Karbi Anglong. Contact number 94010-90945. Dihina mo api puthot birta long wang thulo. Aruni phai inquiry CR ni joy pen birta kelong ateng pen Army Red Horn Division lapen police atum Chelangsi Kaki Reserve Forest along hele amu kereng lapen ongdung ahormu kelong pon. Birda kelong ateng pen Army Red Horn Division lapen police atum Chelangsi Kaki Reserve Forest along kepatu tang arisim kangtang kelong pon. Aparateng pen kaki aing nam ajo along kiri kakuruk asai kepada ponahut AK-56 rifle ebong radio set sini heliamu kereng muing kora pli kelongpon labangso kiri kakuruk asai kepacun tek laki isi phere meme ang pen Karbi Anglong ang kangpi aradapan kemesen ang teklo. Aruni phai inquiry hini arni adapor phai crazy apor malompen Mohamaya constituency angkang ketom BJP local committee arat chingrumsi Mohamaya constituency along pen Bharatiya Janata Party mate BJP a candidate Lunsing Teron aphan kangtum karni pen archupon. Lunsing Teron apan aning kachethe BJP aralatum kewangji Karbi Anglong Autonomous Council election ahud BJP asong pen kachetoy juna candidate apan ongdung award pen kepahai ponje aputhak Cesik Cedang Ponrinti. Lapen Mohamaya constituency arat atum aning kachethe parpika candidate apan kangtum karne lapen karcho setame padopon pusi birta ribdunlong. Kiramdang arua cikloni phai kep aning ve Tamulbari along junaki milik pi lapen ari sangho atum pen bihu katalon ke langdun pen hem kachiwang ahut bang troxy mek langno atum langrem det pen ar pran karmud det abang hini atum aphan baithalangso police atum pen kenep kang nang pon. Aruni phai inquiry CR ni baithalangso police atum pen junaki milik pi aphan kachalangrem lapen apran karmud akoi kido bang hini atum aphan kenep kang nang pon. Police atum kenep kang nang pon along bang hini atum lagi Monsing Teron lapen Samson Kropusi pak theglo. Pinia birta bangkela pon sekang toniklo langi bom thakat news channel domi thakme kurang thu.